zana itu piding the glory of the church. Hobung lopina. Topical heading. Ayesu ke WS ke fudo tuna seji wachu. Kameses ka khelen jani achu changes to ka sego nahin. Khat jana ki khel ta lo di yom ka hen last message ai ta ji chun. Matthew bung som lagu chang som lage chui thu pi di ba. Sapte pausan. You are Peter. On this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Patin tangwan. The gates of hell tina kukul god bin ane zolo ding ahi. Kuki hoi patina ha. Kuki hoi kuki ho ha. Nzay dio. Gramal na tip na bam ga veng. Kuki hoi patina ha. Kuki hoi kuki ho ha. Langay mi ching si hong ki goldo aya so kagabe. Ya so tunay thupi ding he. Peter le pakai su Krista ki muton pakai sun ke hi koi kahi no ni tine het gam ti a het nula a het dan chi si tu na ngai bola inam sung vai unity hum thelowa ki pa na hum thelowa ki to na hum thelowa iti ai le I idea of ki banglo akiba lo yung pathin ka thangwa ne Zukham ka gong wa ka hawai le oi pu ne team lo ya ni ho si ne paten he team la chun nalal lu fu ka he ata ta zo wa ka ho the na pa chu Zukham pa sa nga ka ngol ja ka lu hang phata ta I ge la le ma gel banga chu ge la le Zukham lo mit sa bai ho be ya he pa sar hon la lu fu khu lo Iai vanoi sinai pathinin vanoi na sima panai independent in a simpon interdependent asima. Yes, it is not good man to be alone. Nasim kawa. Man ati hukomane. Nume yung man ti tihin. Jeu ti la pasalo man ti te pathinin na pamloso at sanga ati paya pamlowe. Ya su koi ma thu sin ka chin solar jong toi achangai tan ching thewin phatalo de he especially nga ho sing thewin ati salam nei bol jong lagang chala na bol di hati nai pathini na seikal si so setan amen eloham tu nai che khop khong he no ma Ano meteo sina kudam vo Ano poita na hong le nangal piang ki ziet de tuna Hallelujah Kay insunom ka sa ane izito ene ne khoma ikhuwa ikinowa ikidaya hello honey hello darling kito ano ma hetso wala no na sa ka kon khan nu pa yung ha san lagan sei tikin na yeng han so ipi phaso mam Ha sena selo na dollar hung yung lo. Ha sena selo na nen sumboy na ho si problem solved yung lo so. Tu na iboy na ho ha sena sei boy hin pathin to ke hovin lang pathini hela chun boy nam lo wai. Ken boy na ka nei lo bus. Niyon mani pura boy ta ke ka yaw he ka di. Iyaw lo la pha yeng chula. Naga la kuki ke har to win in lo jo se me na kan mi za ram khar in ke har lan sola la tong khapo yesu kai na jaw po ai in kan he ken tu jong ling ke honal niu lam la jo se chim cha yong le kai na jaw lo jin ka lai na pun te ka ti ai dan ka thi bai ke tonggim lo he la RC building a chen ki ti pathin in ise idea chei pi
tayong tonggim lo hila ka chini nile pathin sa aji jam lo cho sana khupi ka jot na lai dis cheu ting le ka run ting le mi hon solal wang abol the ya tu ni zen ga in la lo gam le le si na da ka taw lo na ga len ku ki len dam ka taw lo ke ki taw hi on le na ki chiang tho tho ka dan mo he le na ki chiang a len ki thum zo dat mo amam chu bang me lu nu na dam lai ka loi nun ulal in la lo ding ma mai na taw ngap cha lo ham na lung thi ma yong lang lo ham ma tin ipi lang do inai chen ta he la ka ti thong paw la ni khu na sa a e ni nom ta e chen hi ama ni sang e ni itong zoi ka ti hallelujah amen sumang ke do na thing noi me na don la la bahara chiang pa yaw kit lo hilo ha asapa asanu dungdal madal tho kit we ka ti iti tu na tu hitam hi chi pa hi ka ti amen ya so tu ni a he so video I will build my church ati I will build my church ati he di on this rock ati so masai on this rock he song pi sungai he ati ale church kitin foundation anani ati so on ati foundation ase amen tu na boy oh se he bela so in hong le chau ting le gam hi jong le thing phung hi jong le a foundation ki su lo zo se boy nam ting le boy ji ngai foundation a poya poi moi ta hi in ka sa lo thu zu ka sa po po le building sang a sang zo ko anoi langa building sang a sang zo ka vu ya le ar ko hung jong le la ka sa ji su anome ha hot in ki hot amen hallelujah yeah let's sing pan on Christ the solid rock I stand all other grounds are sinking sand Krista so pisunga ka dinge mundang fa nel si mai vela chon na hin ko hi a foundation ki tup lo zia fu ya hung no na tu ya hung so a boy na hung ting le na din zo lo na pa hi go lang ha pa hi nunga khat ma sanga ding zo lo so chalpu na ki ha sa le ba nga nu mei khat finger ti ma na len le hi za cha num lo balloon cái physical ya ka ha lo ai va koi ma thua chon lo pa kai su kalwai nun khat ve dam ulal program cancel ta koi si ham cái mo chon kai lo so ilung sen me na i vet no me na a thu ta ke nung da ma pa kai lai lo wa amo en lung sen me ni ji he ta ke koi thu program cancel jingin ani ve na to satan themin gadis satan nei ti ta kap khin na nang ka ti lo be so na til khau pa so ka sei nei so ta so ka dal ha ka si jing le ka dal ha la so ka ni pi apet pet na damai du nang na foundation ke vet KWS foundation hi ku ki lo KWS foundation hi organization khat cha lo so in namo foundation jong pathin nei chu aki phut zo si pathin phu lo khat sam lo hallelujah va noi le se tu ta na le nei na foundation le se jing jong he pathin na phu do ai chu pathin pangai chu ke mi chi ja ka ya lo sa chi na so mai lo pe chu pathin ni na ko ye Christ pa de ho ka ta ga ta ho Jisu nei lo ve la ho mum lam kai na panai le na thi ba pathin panglowa koi machan pathin na to da han ka ti su ke ba hallelujah pathin panglowa koi masa lam kan pandala ka ti su ai su bible na se ta se mit so khani mit so su akaya la ni hona ko khu al halu ding hi if a blind man guides a blind man both will fall into pit hallelujah dina mi khana mit so khan oi pu ken guide na bol na nge ti ti ka zui dam ka ti chu political leader ka zat chada MLA ho hi kin zong sang ayong ka muniaw na lai
Bible 用信咯，把天同 connection 呢咯，把天不用去咯南顺，leader 看你读这把读那一个书嘞，因书嘞南送boy lo hil dia ibol hil，ewang zui lo di 看一zui吧 boy，弄啊我看dat mo hakaw mita kanina hel nom lo number 4 we kanin edik kanin asay le nom take it numi umatsu akay yung imadi nga itilo ay ba negro kanina so la nom take it eso kuta black na diba laki yung kan kinuvo ma ka hong take it yes on this rock foundation is amen but in one man hallelujah Paten lo pinadai se koi zong le Krista foundation na ya Krista ki phut ta pau chu nuwa he zong le gol hang zong le mi pa yong le mi nu he zong le a hin khwa a bo zo se a to zo se angai to yo se ding a Jesus because of the foundation mai los yo hin nung chon backslide dong hi compulsory subject is khai ni Nepal de dun den oh lo pie hallelujah ka ba khay Emmanuel nang ki sap na de chu pa thi he thi ngai chu pi thi nai na cái tu ni chân kia pa kai nei umpi nei ki thopi ne pa nei kai hoi ne pa nei chen ping ka ti lo ken se hi yong la so na umpi ta ka pin tha da pen ai da la su la lit na het lo zo sa te ne thi lo ne chu kau se de kau si khula yang kau so si ka ti la ai pe lo pi ni bo lai pe lo ha pe thi kai lo ya ai pe kau pa doi zoi zo Burma ga zila sa na sang pin pa Stephen to thang to adoi la analon ke bangai kau ka zo heu ke tao nau mang pung ka te nin bol jing ai zo doi ho pu wa ki vi na tao yong su aval be se nom tani mung ka tin ka le doi nal ta nei bon ipisam boy por me na nunga khat ping tha khat doi ka boli ne thi ka pi nei le alut boy this patin thangwan a foundation to Jesus is amen first on bung li sang li vet tanau te ho van noi na ne zo ta vi ai chu na hoa pa su van noi asanga ha joy golang kon kan zu ka hai zo boy na don zuwa na don thia na hai thelu chu chal pu nang la nang na kile belong amen aha pa na zo a abaya bai one step so da ha ki ji one step so one drop ki side exercise on ai lo pi glass le la na da ho ken exercise on ka bolo veta ki side abai da sab de tu se la one click a ki chai chu amen non so bu ha sa na sa le si chunga e tha la khala anom ka hepu ne koi air condition sa nom ang po do khanop dan hallelujah lo anom e da ha i masalo wa chu ipisi nam tele mil hagao mina chon si na mu ting la chon si dal ha sa nga nom zo lo wa tun zong chon si na zo si dal ha wen la pathin bel lo chu na foundation chu pathin ai ting le hi zo ting la chun ho bung member khat nei chu ho bung ki ti hi ki mo hi hello pe chu Jisu ita sana Jisu Christai nei ting le ho bung member ki ti chu a foundation to Jisu is amen I had the way mi ping tha lo khat ho bung member hi thelo cha ma a lung sit ma namin namo wa le sa nga ta namin namo la thu hi pathin he na so no believer can be member of the church ta san nei lo mi ki ti chu member la thelo amen hallelujah Hisiyasu
foundation ha ja so into that is firmness of the building do depends on the foundation is na het is ong ya so Matthew bung sa ya so sei so la ka sei nga ya ka thua no nga ka sei patake sa bol ho chu song pi chunga in ki sa ta bang de hi is pathin tang wan he se chun fu ya hong nong ta tui piang ke nong ta he chin su atat ina hiai le atai le in so lu po a ji su song pi chu foundation ai ji it is hallelujah hep na ka zo poi ti ho hi hep na de ji chu thing ta hep na ha ne ti ho ya ma ha ji a hep na ha ne ti ha mo le chun hep na ha lo te si pi khan ne le man go lang ho hep na na ha ta le ka ye ne 70 years old mother grandmother khanin go lang na ki man nam ti la pa kai nom poi shaitan ga ti nunga vle khanin na sang khol na ho dan la pakai ha savale jab na la chu na la nom ja na la he solal bunga chang kha ilha nom ja ki lai bu ne ilha nom lo la ki la el chu tu na mi to kina da nom la chu ki kina da ji he chu amen automatic nga control la ke ya o pa lo ne di lo chu ko ma lo ka pa na ya kha ba aya kai mot ka in lecture kan bon li hum ke kim yong zel nang na ki ke ka kam nong ai thi ta lo zo na phat mo be se ji ba he yes on this rock I will build this ownership of the church ho bung kiti ande yung guys til zo se gam zo se ane yam ting allo ne jing los nunga hon ka go la nunga he la ase wa na ka sa ta ka ong ta he ti upai lo jing ki heng lu nom jong le ki ngai pi ka nei ta ti hi ai thei ta poi ti nai English baba no admission is closed aki kha tai ti nei admission ke khanunga na pa chalo na admission na chi khu wa thi ne dinga chi ne lo hallelujah hita bang ha samen Yesu ta sana Yesu Krista su ka hu hing pula ka leng ta akisan thela chon ama pa ama nu su anei pa anu la pa va noi mi te su pi aloi la pai hoi ta pon anei pa sa pa khai ta ne pas korin bungup chang som le ko se vet nai le na ho man ki pa ke chosa nai ta ve hallelujah bungup chang som ni se vet nai le man ki pa ke chosa nai ta ve na ti chungu la na ta sa chungwa pathin choya non pathin thang wa pathin choya non ti ai chi ta sa ba hi pathin lo pina soya nam na dinga so pathinin ta sa si men hi ta banga ho bung yo so Krista ta sa hin pathin lo pina ho bunga so mina mu de hi hallelujah ya Jacob ako ba sa pathinis pakain pathinin Jacob ki mu pya si so Jacob patatan ngayen nahi kalhacha nahi nanga ko nahi vanoi mi ten kalopina amuding kalopina jo si kavet sa de tis NIV version in you I will display my splendor King James version in thee I will be glorified pathin thang wa hallelujah tu mi tam ta na si na bol thai na hoi na nga da na ngai to chal pu ngol wal hi tam na ngol be se ya so thau kang khan na pe yong la deng ku na ve alo na ji ne he lo su la kai tu ni chen ka deng ku nei pe lo pi malaria thi thei lo pa kai so ke ka malaria yong lo ka ni adam kai lo bi so malaria ka ke thin na lo jar ka ne wa ngai thei lo pa na ka ke thin wal be sa ka lung thi mai thimo malaria na jara Jesu me na ka phone ka ti le chi ne a thip chu tu ne chen ka malaria ka nu be ta lo praise the Lord chilai ta chen Jesu ka suna Jesu min kata sana Jesu min thilbol theina su kata sana Jesu sunga na ka to su pathin lung lai nei
malaria so tip biam ye so kate upayin amta he ati hallelujah pathini no me hoya vela usun aji pa ki su ai le ho but khat cham lo wo pi sang an ngol so wo so hoyong class ki bolen seminar jaula no lom min ngol pun te kat so la kadan mo dan hi geographical problem na niu chu no ecological problem yo na ni high tech ngan kan man di ta chu tai ecological problem geographical problem na ni is new lam lena ko na Delhi acham khana ma hong ke le tiang le ki ho thei ka lo anula pa ke ne na so le new lam lena lai sanga phaso di nga Delhi an so la le ahong ki nung le la nga akhang na cha ima sadang khang lo asam se hong khang a fashion se hong ki khel a lo khang lo bai iti ba khandam le kha sim ta lo lam lena na ba le iti khandam you are here to learn something new. I'm sure I'm bright. You know? Student ne ya le khasim dia no ma le khana sim lo wai le mi chon si ne so missing of the mark chon sit ki di I bowling dol ke ball lo vi chon sits. Nu pi khane ja cha te don te lo wa bayara makeup bola wa le nu khu wo pi sa nga ngol zo. Ke pinky ka ba sa tu ying tu ya na cha te bol dan ka ve na le pastor ding a fit. Jaya mi le thu se yong le ta ti ya sa na am das anei nu ki shu ati nice pasalo heta ba iji nu ki su lo wala I ti pen wa nga isung lang ku nervasi chu ke ya nu minan mo do ting ipiti di to ke cha pasalo yong na pen wang wa in lang na hun ting le home minister pa nu ya nu no ya nam tho ai dan na assembly na dim na gao in lang na hun ting le na loi nun explanation call na bol na lai ipiangol bangai lai so na pen na kitom wala ka chinga ta zumi yo sel a na chi na ka fu na sa ma tim thaga wa ka ho ka mu evangelist le pastor ho jiwang tho zo wai poi ti di e cho ai chu pulpina thu se zo sia mo na pai ha ro chu I se yo si to ang kito local sa zan la na message to na kitu ta bol ki cha thei mo lo ba ni sia post mortem e bol a phaben ta de chu evangelist putong zangin no mai phaben in sunga mi kitu pe ni zungol ve pa jinu kitu pe ni ai chu ni si ai ki go sa ki hin sa ki phatlam sam ja so mo hoi loi chu ya tu nya hi anei ki su po la thil zo si pha zu zong a phana pha hi asko la ha than ta zai ngong po pia zu hausa ke ma ka si se hausa a bol thei khat ki ti mai le sweater patata in o khat um lat hausa hin necktie bol lo pu sweater nal ta ni ke kan khan hung ding don theng sat sama pai adan so yang ngong po pia bol thei pa dan oi pu thil khat ka dong no me I pi khat se na do no som jong na do thei chu ka ti ke ken ai he reverend ho na ki nil ve ganza ya kho po ti yong nam mo vin a kho ti yong nam ki do vin hi ye chun ganza hi son sin ham son sin lo ham ti a questions answer jong sama na nei chu ke patip na bol ken hekeu ai chu to thang kai chu ke piang tha hi be jong lang hau kip sang a them khat ching so jap kai chu ke indo no mo se belang hau ki mo hi bola ka ha pham te kapute lungsit manana minu ka ha pha
aunque go answer chichizo zon si de hetia le ase go he ka he so ai le pathin ni bola zon sit phung so si ham chi cha sa bol go ni he kiu kai cho ke ai cho ke ka sen sar ho ya ka sen sa america te kot tabang kai cho sen sa ka ilut masanga ke hong ho khui cho ithei le ka keng to abana ka luchan gi sen sar tam ta koi dam ti ka gel ta chu ta iga asile bomanum zong la ta an ka wa na ka se chu ai le ken ka se chu pa na question na do ahin answer zong nan ki pu dai ka til khon ko ma ko itin he nong in zai ta chu cha pa na pa ta ta ngai yen ganza phung jong a boi po ka ni phung jong boi ka ni jong pa cha hi a hoya hoi isu lo da a phunga khui ko ya ganza yang hona khoi lo da a phung cha hona ke sa na pa sa ai le a hoya hoi a phana pha hi ganza su se ka ni phung su se nang la hi ko ti kan ga mong kya ka na cha ka se chu di na va noi le si thil zo si bon sa phasu ke hi anei pa phat lo ze athil zo si si hi di na mo internet jong pa na pa bible ho pa ko sim da chon pa na pa ni cheng lo pul cheng lo ngan na vet ji ba phat lo wai ipia ho pa la ma ti le ama ho sama hong po doi po ame pa na me do hi amen ame pa ne bo la me do ham hello ya me po he na sa me hallelujah amen dinam na phut beng tao hoya na jam di ham jam na di lampi honor of the church ane yu mai amen nu me hoy ham la chun ji ne ting le hoya chi yong le ke azine kai tai ti wang he khat wei chang a hai mil pha po we di nam nu pi ho hang ko ha na su mil thei lo pa su chi si pa ma mang pa ko ho ta te thei lo wei su amen ko ha ba ji pa min hai mil ka memory tu hapta chu na ki suin ka pau min ka hai tai chi lo anei pa he hallelujah praise the lord amen isa chu ken ka he so thil dang wang ka hai mil terin I can never forget my savior the owner of my life ka hin khu ching tu anei pa pathin ka sumil thei pu nei hita banga chu pathin jong anei ho ama gowa kilhem achate asumil thei pu nei Isaiah 49:10 how can a mother forget her babe at her breast though she may forget her O Israel I will never forget you pathin thang wan kin wang nang ka sumil thei poi sumil thei nai sai po nge di chu pathin kitip nai so hallelujah hi ya su tu na ka gela la ka hin khwa ka ki pai ka si nai da la tai ka nu la ka pai nga thi tai to yang ban na ki da la de ei da la lo ding khat ka he ni jisu nei da la lo de organization jo simang ding he ku ki organization jong naga organization jong mizo organization jong kol ho yang a kol lo yang abon among ding hi pathi ni na phu da ho bung wang mang lo ding hi hallelujah ipisi amang lo diam anei pa thi thei pu nei amen John bung ge chang som ni sevelation I am the light of the world he who follow me will never walk in darkness ke vanoi wa ka hi mi ke ya chi pa kanung he chui pa su will may walk may not walk at the office ki se va bol thei pa na ki bol ding le koi ma chai thim thei lo jana pata ta na ki al du se tu ni pa tam ta na cha te kong na pau ka cho ni za ta ko na ji pol be mi mo za ta hallelujah
Yasu, I will build. Adil builder of the church. Nehadu hi mitam tahin na insung na sim nomin na nam na sim nomin na phung na chang na sim nomin hi. Wrong formula hi. Bible kasi mai le nation builder, family builder, community builder hi. Athing thinga pathines. Kanu me teo sun na kudam po. Hallelujah. Yeah, itu kanunan so itu. Let God build our nation. Cookie la sana koi dis. Cookie worship service ong English si patata he ho dinga ke ho da ka boi thau na la. Cookie worship service. Cookie ho service. Clap your hand. Sa pao ne lo vai le ke ning dong ta. Ai su ke BA yong ka chai lo. BA tang khai diam college dal hapa ka. Bola ka dala ham. Boi pi kham ka sa lo ya ka dala chu. Van leng pa nei ko pa na. So lel I'm the source of everything, the source of knowledge, wisdom. Everything is a kai nei pa ka he hungin. Ka resources kilain lang, ka bo thena kilain lang, ka nei yo se kilain lang, ka bo no ho bolin. Ka wat lo chi tu ne. A ki phat se kai a ka wat lo. Sum yang ka hol kha lo ke, sum zo ni so la la ho. A cha yong ka hol kha lo, a cho lung se ta nei nen. Okay, no problem. Amen. Kachi tinavo zon yong su kham hone ne sang en oi pu eat me in the name of Jesus. Ken amen. Pathe thawan man. Kachi na yo se hi ibol itikamum til abon sa solalahi ti ka het. Ai so iza kai nei pa so he pa katitas. Kasei khilang Izakai nei pa su na pathi nei ting le izakai su na ngai. Du jong Delhi su la lai le bola nei mo vet tho diu. Kang lu na pana en ne nei ko yu ni ki chu tho diu. Aphat mo la kabil na sa la yong kai. Nga han jang heo in mo thi yong kai na. Delhi ke ya he la kat. Delhi chu sola la dia neo na lais. Pathinin solar ipi ka pi ding ham ei tila le si jong ka hen lo lai jo ke angol kai lo bi. Van gam jong thum hi ve tanga ji chu ap sai ta ja. What do you want, mister? Ka sei de lung lin ta. Lord, I don't want because you are my father. Tile bol da no mai. Hold on, hallelujah. What do you want, mister? Lord, I don't want anything in the world but because you are my father. Kapatine. Hallelujah. Tu ning go la hoi ma jo sin ne no ma le. Di li mo ba ba het. Mo ba ba het. Na ba li di chu. Dili lang ako na kuki sa palong dam sa hong kipo ako kay kipana na nga ito airport ang kin receive ka lukas hinga hong kile ho bo ka receive no ma at hisa hong kile ho hi ka receive no mo no lang ay at hisa hong kipo di nga manipula ko na hong long nailo piso IS pasim lang IS kipo win lang kile taw engineer kipo kile taw doctorate hi win lang kile taw Mari punat hunting le nanam mite nang zalin pa zabangin pa the thun la ta nam the in la ta Hallelujah ne het dus minu te hoyong dilia chen pi pu mo ba dilu wo pi ke het bonga nga ta va le dilu na khaini ne da ko ne ho cha singa da ke ngai tu ham vô tràn dòng nè khắp sao lố quý tràn dòng tu nên chân cả khai niên nè lố
below standard of God na ya below standard of dog na isun hello we just standard on the part tu na ne ho we cha kapit ane pa po wa le we chan song poisonous ane lo ana cho sensor ne cho ana ent ai the ati le kha ka thi ne MA PhD doctorate ka hi na kul se chat hi chu adang se chat lo chu huda PhD ki pi num la ke on PhD ka the la no he lo yo se ka ya ni PhD ka yin huda bol ji u de dia le PhD ka da ka ji le ke cha chu le chu ABC la ka hen I boy na ho hi ABC alphabet chu alphabet ni boy pi ri hello ha Ken ka say so KBC yung kopoy KSCC yung kopoy di noman na nom kizin nang na di po la boy poy kati van til charles kiti yung le sunga kay ho Lucifer sa te la kan lo wai I will build my church builder kiti pathina satu hai hallelujah pathinin mehemi ityasa amadile love ngai lu na manasib 1 Corinthians chapter 8 verse 1 also love builds up knowledge puffs up adis mia chi tiang la hoi thoin athi pi in amawang min ngai lu na nei tiang le me ma khan to se adis hallelujah hallelujah tunin kanam mi te ka ngai lu ti usin khudam bolta bolte ho kan se di dam domovo daptas I love cookie dam ibon na li la om ki sei lo la I love cookie okay chutel ipin now gam zalen gam na jagatina kan say nal de tas zalen gam ngumion zalen gam kapin nagam churchan pulgam sadar hills kolgam kalunga hale I love my motherland kanu pen nagam kapapin nagam kapin nagam kangai lu tiu sin khudam to dambu Chuba nga ngai chun pi khota di lia no Ji cheta atai jo thili ne thim po ve ka thi Okay ni wa na ngai dam na ngai lu tai ku ki jo na ngai lu gam jo na ngai lu pathin ka ngai lu ti usen khot dam ta ta hi ve ta ta I boi na hi pathin ngai lo ho su pathinin asima ngai lu na ne hoi pathin patebo a ngai lu na ji a pasara phang ngai lu ji a tao ngai lu ji a mi ki thopi ngai lu ji a hovin kai ho hi pathin enchen si bs mi chi mana chi ho pha don mana chi ho tu na na di mo ken kha sunday ya na di ni na ingai lut khat na kiti hi I time zo si kisumanga cancer ki bola abon sa cancer ki bola ingai lut nu ingai lut pa ko ma kichis di na tu na igam sung hi bola boy tam ken ka su pathin ngai luol hom jis amen pathin ngai lul hom salana nam na ngai lui nanu na pa na ngai lui I bola tu na pathin ngai lut na kal ka so na ka ji thinu ay non stop preaching ka bol my duty is to love God nothing else hallelujah pathin ka ngai lu ding anung ka sui ding akhin ka bol ding so ka duty hi ka chaya le aban so pathin ai pathin thang wan men rom mung ke chang som ni ke se chula all things work together for good for those who love God and call according to His purposes. But then the one man, pathin ngai lo ho, pathin lulam do la pathin na ko do ho ding sun iza kai aphat na diwa tong khome. Kain sung pathinin tung hen diyo sin khut na ko. Kain sung pathinin tung do hen
pa te ho good news ka se pi de nain sunga na ji na chawan phatya sim zo lo lain pam lang sim ding a hidan dan hung wa do hin nangal peng ka je chi de za cha num tai so ong chi hi pastor tam ta ko mang ka se jukin na sa ban ki vet zo lo lai na sa thu ban thun zo lo lai na ji ban phate ke cha advice pe thei lo la ya ku ki bang lien pa sai si lien pa ki se da ho ka tha si ba ke je kar poyo lo pan ke je som pung e ti impossible lai so amen hallelujah ya so pastor a ding ang timothy paul and timothy se chula pakai ho la chan ya bang ding chun azia cha ki vet tu mi hiding in sunga azia cha phatake cha control the mi hiding ju hello me ju don lo me kham na the lob lo me ati ba so where the first way in sunga ki pande amen government la government hoi pe government ki tu pe pathini na government hoi la ham the government of the family kwa prime minister father is the prime minister kwa home minister mother is the home minister pathini na vet ding pai pathian ki vet lo chun hilaya hum do na cha te chu nation a ding a pillar hin tin pathibu na hin tin ahum po do ting le blessing din tu na ku ki nam la ka wa na ga la ka chia peace thu ka sia chandel ka sia u khur ka sia tameng lo nga ku ki representative ma ka sia samna thu ka se hi kanu taw na guys mi lo nga taw nu guys ai la kanu chun sing sei chanu ya I can how keep zo si concession ka pi ni kanu ji yam ta van kel ko na how keep khana na pending jong le holut dikati if ye ham kanu ji ai so how keep chanu kha ta pa nan pui lu na hisinu su le kha them lo imacha head lo pathin se ahead that was enough for us king said hey ya can how keep so se hi hoi mo jong le ka mo lung siat jing bi ji ham ti le kanu ji so amen ya tim ta mem ya so kanu chu aching point na ti ham tu na namasang wa delia ka hung len theya namasang wa ka din theya ichi solar achievement ai po hichi pa ai po someone behind me ko have mother hallelujah tu na lekha na simde na nu ji la kanu la ka pa je a delia ka hung the ti yo sin khut dam ichi chun na su mil ja tu na mi tam ta chawa ya amen dinam ilaya fashion na bol chuna nuna su mil jeso zuna dom chuna nuna su mil jeso nang hilanga na ki ngol sa langa na pala na nuna kasa patatan gel ka khang do ho kanu de kapa de pathen de yin tange ti osin ko dam te kanu de pathen de kapa de tange ata ta na do vai le tunin ki khanta yong na phaditas ke commitment khat kan is ka pin tha masanga pana kanu solar ji ka ka sa lo de ka commitments kan heva pana commitment kan is ai to ka pa na bol gan thei be se so afa bo yin so ka pa mal se me ko pana yo ko su du la am ko ko is ka pa mi ki bol nai lo ka lung thi ma so ka ng le ting la wang kanu phu ka la de ka pin tha man so ka pa yong wang pha kyong ka wang pha khuti lo le ka goi di so ta mi ki bol nai lo ana ding to mal cha atha di to si goi tang ta goi ka pa lung chang kho dan lung chom dan cha ji jang a sei ji be hi le ai ba kanu tao jins khat ve yong khaw cho ya khaw ko la bola alo la khia thing phung akal thing on khat akal ta so thing phung ka to mama heno bol hi ben ta ka ka so kap puma hong kum la bo nang ji akathi ta lo de heti so kanu hin thino mai tan acha te achen pi heti ka confirm hi chi ajin ichini jana zu ping tha wang kai po kanu hin ko ka ve nai le heno khat ve cha ka sa lo de ka kitip chu hi chia chu ke ji kan nei ta kang golan ta ilam ka chi ting le ka kis masat pen chu ka nuai ne ka koi jia ka chop ji chop ki ti sap te sia sia ai pu nei e hwa yong ai
ilung se le ke chop mai go lawan jong chop de de hol je mu mi chanu khat confirm lo lai khat chop da na da le sang chun a confirm te ni nu pa khu chop tong na nu yong chop hin lang na pa yong chop lang daddy I love you kai nei pi hong te hong be nu nga first morning a ka chapa nei si chula ka ki pa dan si pi siam papa kan ngo tho do ting la nang na ki si hin tun ma mam te lo hin kin nang ka chop tho tho de ti ei chop chu ji ka mo ka ye ngai upai mu lo ka kai ka chapa ni he tim chu ka pa important nei ipisiam ka chapan kan yau lai kanu ko ma ka sei ta ba nga sei chu papa nom ta ka koi ding ne he ti ka chapan yau pan alien pa ko la mo asana sanga ima jong hello mi adung lang se sang ho yong ha ki su he ka ve point tum na ka ge dan builder of the church hi chun tu ni hin pathinin mi asim na hin ngai lut na anei ne hallelujah tu ni jang epc me lang epc la chun ngai lu na nei lo wa le society community phat sum na nei lo su ipia ka se ham ngai lu na nei te la thil pha ki bo lai cha amen ngai lu ki ti thim tai lo wa hi love abana se phiam de give hi yong so ingai lu ja ki pia ingai lu ja ki tonga hi amen di na golang ho na ngai lu nu nga nu nung zui khu ha am ha te se nung zui wang ha chu na nu nga hoi ta kha delhi tulpi asat lai ta in the month of May example ha in the month of Pia yong su nu nga bel hoi ta khat na su yai le na u sa ya lu jong le nu nga nu he o na chol wa lam jo ka so le cái số thêm mà để họ cày bồi hallelujah tu nào cú kí tế phát na dinga bồi mò hi coi ham say tiêu u bỏ say mà sao mi chinh hòn cú kí là ya chiang si phát na dinga hi coi bồi mò ham say vô hung kum lang phalo de ku ki phat na ding le khan to na ding a pai mo hi koi ham ha sei tao cái hi de tao sei vô cái hi ha sei ding yang zu asum si lu na lai nấy ti lo là nấy ti không cái ti xuống ngô là ho xây vô cú kịp phật na tiếng in cái cặp bồi môi đúng không ho xây tao cú kịp phật na tiếng in xây tao cú kịp phật na tiếng in ha xây tao vô cú kịp phật na tiếng in cái mà cặp bồi môi hi chỉ chun này hết tiếng lệ ima sa boy ta lâu đấy đây on phát nó đây tiếng là aman bol này vậy ta nghe đây tiếng là cái này vậy ta thì chú con nói cái nghe đây tiếng a priority cái gì to đây tiếng là mi cái gì chứ ngay này boy hallelujah cái bằng cặp bol rồi bi bol tiếng là cái sol rồi ken ka bola aphat zuma ahoya akisuala boluvin aphat zume ti ka seipi mi ilung pun ahoya ngai lu nai so nai le pathin to ki khou theis ngai lu na nei lo ki ti chun pathin amu lo he ti jing amen hallelujah he chun tun ivei langa ezi langa chi chwe within I love you ti ute
Call us. It's a man to boil this. Come now, just say to them. Hallelujah. I love you. Okay. Tu sai ke note salam bole ten kahun tau pi jing ding nahi. Aban sai ke note kei sang in nang na phazol. Kei sang in na hoi zol. Kei sang in na bol thei zol. It's a true Ebola kabor sam a demonstration of love. Hallelujah. In Susan Veletun mean ama he aloy nu sanga borthea ki koya no me jong pasar sanga borthea ki koiting le ngailu na mamdo lova comparison pason ki ngailu na su adebli. Hallelujah. Dinam. His son kasay non penta su tuni hen. Ngailun na pahin miya tundoa asadoy patinin instrument of love. Ngailun na instrument amana vanulation a nation na si mahin. Hallelujah. Hichi nation se pram dile a nation of love. Ngailun na namukha na sim doy. Amen. Velasun paka yesun Beelzebul thua se zula. Lengam khala lengam ka sa kidowai le hichi lengam sa khang tolo de hadis. Amen. Amen. Tu yang igualang ho abung aki kanva tangkai nagala kahasi nagon cha danhui ai song itamo achinga thimnong itamo ki phat senelo ahoy yung itamo ibola kayo ka seida mi hoy che us tang hoy na lai diu su bon ki hoy che hi itin hoy da di hom Sandilanga katile mikha se osa hi ne na phazare de ken oigani ka he na Hallelujah ya tu nya hi pathin zala min ei pa cha ru su betang KWS on hello wang va ho hi min ayo cha no su pathin thang wa no me Hallelujah Amen sun pathin na de choi le Home sa umpahi sulenu within bring them together abon san hin pui comment pathin commandment hi ni sukhanin tiwang ai pu nei pathin tang wa no man Hallelujah golang ho pathin gel we minu mi pate patai gel we I will build my church builder of the church my church that is honor amai tani Hallelujah honor my church and the gates of hell shall not prevail. The gates of hell will not overcome, will not defeat it. Hallelujah. Pathin hobung hin, pathina hin, pathina tundo hin, pathin aneipa hin, asapa yesun, pathin sado le pathin tundo kiti memin asluzo poiti su power of the church. Hallelujah. Authority of the church. Daniel bung ni chu simlo chun. Daniel bung ni asifam te Nebuchadnezzar mangkhan anayin amanga ipititam tele khut khanen song khane aat tanin khut sun song alan milim cho hun se aile achip dele tis Hallelujah. Alu jong achimin ake jong achimin ata sang bon cha da chimin sang vai hui na lo mang bangin ati so suppose no trace left behind alim ni au khazong mina mu the yong ada la boy no e chu ki chai nai lo lai sai and then songa aun se song so ti so and the stone become huge mountain ati so molen ta ahong suin and that mountain fill the whole earth. His molten vanoi si pum pia loe this Hallelujah pati tangwan man. The glory of the church, the power of the church. And then aban chu simkile Isaiah bung ni chang ni na chu simaile on that day in the last day ninunung lam le this amen. Ipiesang
Pathinin say, the Lord shall establish the mountain of the Lord in the house of God. It is. Pathin mul pasu, pathinina ahin tundo ding ahi. Ngay to tiaw in sungkana muliti kitundo te dang. Hiteyang. Hiteyin tang. In khana mul kanung kitundo ding su. Ibola pathinin ahitelo sa siyam. Ahiteyahi. Mountain. Alice mountains comparable kinin. There is a higher than all others mountain that is comparison to. Mul tam taum nan pathini na hung kitung do mul wang chu asang pene. This hallelujah. Pathin mi te hi nehet diu ka de ne. Mountain of the Lord atisu nehet diu hi pakai Yesu Krista se. Chang thum se simkil wa chun he will teach the ways of the Lord. Pakai lampi chu mul chu na hil de. This hallelujah. Mi hi pathini na hil tiang le koi mahil ngai lo. Kaya ang kapin ta niya pan koi mane hil. Koi ma oza tum ka nilo ke. Ipi ka ne dam, ipi ka do andam ta mi ka do ozi ngai le student kai chu. Min oza puwe ti ta mi ki dong dong jing ki ti chu oza du da lo ti ne chu. Oza ki ken lang sa tara ho yo kahete non he gab kiti kiti ti la kun na zadi. Ilham. Cái mấy thầy là các chị con là bắt thiên thu cái gì tu nên chân cái ya con hiện tại ta vay ta các cái nhiều bia các giò là lúng khalo lại bắt thiên thằng bạn mà các giò là lúng khalo vậy mọi người cái này khalo vậy cái mình mấy thầy là thu cái gì là sống tụi mình ấy xem mình mọi cái này thì cái ngã cái này ibia cái gì I am taught by the Lord bắt thiên hills bắt thiên hill là mình hill cái bằng lối bắt thiên thằng bạn mà ki song ta ka se pathinin e hil ting le koi ma hil ngai lo koi ma pho ngai lo I pho ma sanga pathin langa mi za ka e se pi da amen aung lung diong e se pi ka boi ne jong e se pi solar cha na chile boi de diong e her sa iti ka boi ding chuko selo so na pin tha ta ta le na cha te jing zong pathinin na hil pi da lai dis pathin promise mo Isaiah 54 verse 13. Even your children will be taught by the Lord. Pathin tang wan amen. Pathin na hil de chu hallelujah. Wala gertang mina ke fosa sa na ya salam. Ke bie tang khai pai bon koi ma cha nei hil. Na fish no yung ka vet na le. Chal pu fish. Tu lai go lawan pang style ticket be. Pang style chichu mai rei pa wa so I le do ai le anga ubusin ki style kaya hi sing style a sing basing ki style thiên thang wan ngol po te ingolai le mi chunga vai homes. Praise the Lord. Worship leader ho, I appreciate you. Khang dong chai langa na din wa mi janam kan lead na bol say you become a leader. Pathin thang wan man. All and leaders are direct prime minister ki panai sam. All ola ki kaltu wa achai che nela lin pin ki su. Etang. Ai la sai ki chula. Chang ni na chun sai bu ni chang ni na chun. To that mountain that is. All nation will stream to that mountain. Hichi mola chu chitin nam tin hung dinga hi mol chun chitin nam tin chu pathin lampia hil de this hallelujah. Christian ku ki te hi mi hil ding te hi wa pathin moli wa pathin cha te hi wa pathin phudo te wa le mi hil ding te ta ji ven pathin ka thang wa ni hallelujah. Mi hil ding te pu ni. Daily I mi hilding aum nai wa I lo le mi hilding anu ham se paten ki khol tan min na pho yeng na la ai le adu da lo nei se mi ki pho sai min na pho ma sang ki su di tan ji chu mi ching hin da nei la na pa te nan se yong na pho ma sang in pho na ding dol chun mo mong he ta mi ki pho sa sai. It's the power of the church. Pathin ka thang wa zo Christian ho power he itabang power am tela the power of God. Hallelujah. God is my power. Kapathin he ka power he yung so. Velas on Matthew bung som le
28:19 on what is simala 19 day there so pan vana le ya thane ne yo se kai ma api tai na ho chivin achai na so lo I am with you until the end of time na ho chi po po win kin ho ko umpi di ve so X bung khat chang so achang git chi nai le lagau thing nga win Jerusalem dalun pathin thilbo thin na chunga hung hun tin chu tin ho ka het ka tu tu sa na pan di ve so pathinin achate he a power alagau thing tha thilbo thin na peace pathin thangwa no han hi chi power ya so zon bu som la li chang som la ni chi ve nai le PSM Bible study patatan ngai ven he who believe me shall do what I have been doing ken kana bol ho chu ei ta san ta bo chun a hin bol ding I bola tu nya he pathin pa wa re ho chu nga he minamul ha matile pathin bol ding le pathin power chu pathin bol na dinga ei ki pi kanun zui vo pathin power he pathin bol ho bol na dinga ki wa hi betang government sipon rifle chai khu government on ka bu na ti ho kap na ti ya va chakap na wang aman lo piu chu na ki het pa te ho patat aket di chu duty po pa ho commandant pai fire atilo la kap thelo wa hi pathin thang wan all the nga he ai sa pan sa pau ma he employ ama employee he employer ma he Government of India employee. Iya asu IS officer pa power ku Government of India power hi. Ama power hi po inlangan ki po the po. CRP ho sutia hong tiang lakhon rifle ki po wam. Paran na nasahi. Hobung power hi ku ki power hi po. Amen. Phung le sang power hi po. Pater ke do win. Organizational power hi po. The power of God. Clap your hand. The power of God. He says, Paul and head there, said, yes, Philippi Bungli sounds on the Tomaso. I can do all things. But he didn't want to think that's Isakai Kabolte, this all thing. He must also Kabolte. The through Christ who strengthened me, Ehat Sapa, Jesus Christa Vang in it. Amen. But he ni, Ama mite ta na peso, Ama mite gal zona peso, Ama mite bolte na peso. Hallelujah. Thong ho pau anahu ho pathong ha satanin naman pathin naman ting le satan naman kha nai sai lo de satan dong hen na bol nakisa le wang wa mihim be ya na to thelo pis amen mi tam ta in satan ke ki cha pathin je dong mihim be ya na to lo pathin thang wan ya kai bol thei chu bol hi ve ta so la chi to ka bol lo dis mi khat lu ka ma ka tao to ka pathin na to lo dis miracle so lo dis ka tham to ka a pi pi nam Jisu thalenga Jisu bol dinga pathin ei so le sitalanga ko na mod bunga jinei khatau men thijinga nga wai tam doya ki bu ma hin loi za da ha bang wa khachum lo wai in kovin kakachita ne sita no pi har ka tau pia pathin ke dang ta cancer ka dab ji chun ei kovin kachita ne so pi til mang to kel kot ka phan achapa na dop le le e ong tha sai kakachina ma ko ma ipiam na problem he o nang mu kal ka ngal he o ami hilong tan abol khil ho sein doi thi mo ko ma achi ho sein ka bol khil wal ta ken na bol khil wal mo mo nge na bol khil hi jong la tu ne hen Jisu na ta sanam hi nge thil na ngai sa na lam ka ngai sa ta po na dam dai tai ka tis tau na ka men amen ka ta chu jing thailo nu chu hung ding do jing pathin power pathin power tu ni na ki sun le na thip yen ki su hin naha le naha nan ki su hin hallelujah ama wang pathinin tha na na pia hi chi pathin tha na wanga chu chin bol thin na muai la wang pathin wa chu yin lang pathin na wang ki su ngin ka this
ken leisi zunga kilit sa pi ding khat sa ka nei poi Jisu wang ka kilit sa pi nei amen Jisu ka nei wang ka kithangat pi nei amen I am proud of him ama zalin ka kilit sa nei amen pathen thangwan amen adang wow na ho zalin ka kilit sa nai sai pu ni adi nai achapa IS ai jin anu ka kithangat ni apa kithangat ni he IS pang thi na lai min mei puma kap di the na lai tu lai ka ya la li sa nga ba neo phayo su mei the long ho ko na neo doi lo su ka ki pa na kha khu asai silen cha cha a hau cha cha doi su ta ki to le le yung ta ki to le koi chu nga hong chu dam ke lo ta ki to le chu antina ho ka ti ko ya to ki to am te sum hau pa ni gu adim pa ho an doi cha kyo lo la pie le yu za pie le ai ti ta pa ti da ba na a he do so ma so hallelujah kar to yo se da le lo pu su go lo yo ai na he so go lo ne na ma a lo ki su tho su ji pan su mo ya la am no he no ji pa kar to ko thing nam ti yong he no tu ni chan ya kar ka to wa koi ma cha ni hung che kha lo wai ka vya ba u pa kha bang kar ka so ne chu hung do chu so la sumoya na la akar na so jing ha ta ken nang hoya na la am nang la na so ka la ai ka ti ama chum bi dan ne thia ka se pathin thang wan man is in power of the cha a chai na chi pi ham va nang le ya na kha su va nang ke kha ding va na kha su le yang ke kha de ti so responsibility amen responsibility of the church tunin pathin ho bungi ga pathin ta sai vai le imo pu na o me ti su me lo di vai imo pu na pi ham pathin ni bola ho bunga tun ham imo pu na pi ham ka se ti ho bung hi ti da na hum do ham min ki pa na thu pha se an ta sen ata sen ho lo si ki loi khom no su ho bong Isa su koi cheng ngam Yesu cheng ane pa ko yam Yesu asado pa ko yam Yesu hallelujah tha na pi ko yam Yesu ya su tu na Yesu chun atun do ta ya su amai ta ya su ta mo pu na pi su hallelujah responsibility pathinin mi ma si mi bola si firstly pathin khut su evin pathin in esi mo hin ipidinga esi ham nupi ho khat ka se ti nupi ho ya kamu tam a hin mo se sa numi ho ka da mo na khat ni pulpina dinu la sai di he lo he in la nga yong chak sanga ge po pro le lectural phapi ni yeng numi ho in sunga sei di ho in sei wo sei yo hon pathinin mi masim lo na pin kha ka se ipiji asim Bible na ha simbe se ba ka se jo se hin he lo delia umena Bible vet lo de ti kun ne hilwa Bible ha sim ta FC bung ni chang so Paul ne se pathen khut so Krista khut so hi ve na phatong dinga Kristan eshi mu he dis hallelujah imo pu na hin na pha hi na pha sui pi ha pathen thu sei na pha hi amen sharing the good news ki pa na tu pa tu na pathen thu a sei tau student o sei tau lekha se su sim ding ka ti po lekha bang chu isi sim dia chu na ngai yong la na loi pa ko ma pathin thu na sei bi na testimony na sei ding na hin ko ki khel na sei ding ilai pulpit khal khalai pathin thu sei ngai lo bu chu e ho hi ilai hovina thu sei hi pathin thu sei na ngai to hi lo wai ilai fin zo pathin thu sei thi action na pathin thu sei thi hi nunga khana pata kaisa Bible na kisoya prayer share na zona natawa na bilhielon jong ko message sauta ki sei sanga thu se na sa jo ai pathin thang wan ma hello yes workmanship of Christ to do good work at this na pha zo la zon Philippi bung kha chang gup na chun piam tele
partnership in the gospel ki pa na thu pha zala ki kan kho ma ti hallelujah khut beng wo ki pa na thu pha a ki kan kho thung la sanga ting atinai sai he thunga ti lo chu to thang ho kang po pya thu ka se le to thang nu pi kang po pya jini khanin ka ti naw to thang na hi lam ka he lo ta last day na cho salam e bol cho ka sa do yin to thang hi me na ki salam ki taกูกี่หิมะลากิสลังनहीं जा नहीं चाहिए कुछ चुके आमीन इपिया के सलाम धाम ना यों यीशु आ के यों यीशु आ ना यों ता सन पा के यों ता सन नु हिची आज मरियम एलिजाबेथ के सलाम बंगा के सलाम पासु पथिन न तो आकी कान खोमी आ होय फी न से पथिन थांग वा नु हिची to do good work hallelujah ये जंतु ने हिन पथिन तो अति तिंग ले जी खो मोते हालेलुया सी मिते को वेले उजन न्याउ चा चाय वांग वा को अंग जी खो वा ले तंग ते लिल ता पुस अपो को कु की हो ले किन ते दि केन सी मिते तंग ते पु का बे नाय ले अचुंग लंगा को तमा तम तो किन ना ला अचुंग लंगा तो हो अनोई लगा पंसे से न चपा बि पंगा के ला हु को दाओ न लोर का बेन न थी न थल दे ति किन लाई दे के होलंग स्टाइल जो न थी न थल दे ति ला ai ba nga se velo si mi te hen ko na to ha a to lo ha ti pa cha boi pi bovin amona boi pi participation hai hallelujah amen hallelujah khat ve apan so hung bin lang pathin thu hung ngai ben lang na to kho ta yo hin da la ben lang tu ji za na to khin khela na ngai bong hin ni thum cha na ngai le ben tu na hi na bowling zo si na khet dai ta ni participate mi hi hat mo yong le hoi mo yong le lam kai islaya lam kai hon si bolu te tin nang pan su ke ting le lam kai ho nga tha no mai su amen hat mo se sen lang thi mo yong le lam kai khat jong su kate lam kai puna se tai ta no ya ho si sin to so nai le si mi te su ki su hi chu hi ja su pravabung gu ma kho se chula chang gu ma kho go and learn from the end chi vin lang si mi te kon ki hilu vin ma ti si mi te chi da ibola si mi te su pang kho mam de le summer winter jun la teng la tui len de ti ko ma he no chu da no khu alo yong khu ki mu do bon de ka ti chu alo neo da ama yong neo chu alo I ti ki mu do di ta microscope ki man nga lo la chu si mi lo chu mu lo di chu nang lo chu si mi khat dal pha le thina lai di chu nanga kg khat hing di chat lo na ne ya khununga ding yong khat chana gel do thei lo chu amen za cha num ta ji ya ki chi sa win ingol lo ve ti ha phapi ne ka ti khununga ding gel thei lo praise the lord elohang solomon yong si mi a chinga koi ta za amen ama sa nga ching solomon in a future mo lo si mi ne za ka future he chu jun la ting le tui len de hin ne la cha ka ki khol ning lo wai le boy de ti he chu a boy ding ja cha changa bol thei lo chu come on my dear friends walk together hong in tong kho mo te this amen to khom pakai na to khom pakai zala pan khom ki ti good work na phai ne amen pathin thang wa no na kon sei sau zap dan pastor pun pungket makhai ti hin pungket makhai jong wal ta min nga chi tan ipi yong la tu ni zan pha nin hobung ki ti hi alo pi e amen alo pi ibola lo pi ham lo pi chung nong pen pa su ikiloi khom na wa hi za wa hi center of the church hi head of the church hi e jun tu ni hin ama sei bolo tin ama na sei zo se hi e ha ko nin tong dok leven amen ai ma jong tu nin pat na la tawin fmpb ong pat na la tawin mun ti na hin kws hin khudi za do win nai tong tawin hi chilam zo hit na satan vel tin missionary na ha tong tong le reverend do za pavin kbc center church a thi kon la mai tai ken kalung me ta mang thai lo chu ka
kapumasi do sa pa mineo thamzo ngai poi pulpit akamasi ipin se so pite ho khang lai ho thapalai ho inam hu na dinga me pumi choya ivai kun sangin bible cholet ki panu thu pasayin pathina ding in 11 pathini inamu sim de recorded de tu ni change doza pawa thita a sentence athu sei pa tu na solar lungsanga hing na lai muchi banga ki tu adet ta azung kho a ki e hi pathin thangba no han leishi chunga ken boi pi dang kani po as long as I share the good news ki pana tu pa ka sei lai chana hi kanam mi te ka si me hi nanup na ve ha nanup na bang ai chu wa noi le sit hoya hoi namina namu yo se hi mi ching mi the ma ko wa si mai poi pathin thua ki si mai let there be light va jing hai let there be ocean jing hai flower jing hai pathin thu panting le pathin thu jaw lo na nation ki tung do lo de amen 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 pathin thu be ting le i boi che che dio hi amen pathinin mi sim ta nge ti ting athu pi hi athu chu mi na ngai ting le pathinin mi chon tun dai ta ne hi achai na ke ya la sa ka se no chu se ngai u de pathina se ngai vai le inim lo di we hi nam zo si sang asang pi ni hi di we hi hallelujah after 10 years ting le dili KWS hi nam zo si sang a ibole to yo si sang na ti vai le just obey the gospel ki pana thu pana se zo si ngai u ti su pi te ho Deuteronomy 28 verse 1 hitya se hi che conclusion ka ta no mai hitya se if you obey my commandments fully ke khana ti lo so ka se zo se hi ka thu pe o se hing se na na zui vai le ate so a result hoi dan so I will set you high above all nations on earth vanoi le se na nam zo se hi isi chung vu ma na ho ka koi de this amen promotion asan dan hi ki pa atau solal na nei khau jong ki pa atau reverend hall ngam na nei khau ki pa atau tilun kim na nei khau idem ta lo diu si tu ni amen kanome teu sin khut dam vo kanome holam kai ho dem ta hi tho pastor ho support tho pastor ho ki thopi tho le lo na dem ta lo diu ke yong nei dem lo diu no dem ni ha ke ho ka ba le lo piu su no ho sim dia ka ba le amen hi thai le ka hong te yong le fly na le yan sa diu ka ki le te helicopter la nei lian sa diu si suy na lai amen eo la iki dop lo vai le ko ham eo ai dom diu mini thi ka la nga lo ne lo na thang tom lo amen chula na wang pha da no he ka ti su solar na ne yo na wang pha su na ga la na chi the lo bi su ke ka chi ya na ho the la nga ki pa na tu pa ka se ka thu sei na ga tam ta ping tha ai ka thin thang ba no ma ai ko ki khel chu eo ai tha ji ba ngai dam ka ko ma thu non de het lo yo zo se pathin thu je tu nai ngai cha amen tu ni na chai na ke yin kain sunga de kagam sunga de nga ka ngai chat pin hi ki pa na thu pha hi phut dong te pathin hi nga ta na ne